به هفکاریا جورا پیشه‌سازی و بازرگانی دیاربکر، وزارت پیشه‌سازی و تکنولوژی ترکیه، آژانس گشتپیدانی قرشداغ و سازی چند و هنری لدیاربکر به بشتاریا چیکر، سناریست در هنر و لیستکوان سینمایی، کمخبات سینمایی هات درخستن. Yapımcı olacağım, görüntü yönetmeni olacağım. درونشتن جدای کمخبات دا سینماگران جرباندن خود پاروکرن و بالکشاند که در هنر و سینماگران کرد، حولا که تایبتمندی دولمند و بالکشین لمزوپوتامیا دا سینمای دا بهونینن دادن، لی اوجیش بر صدمین جدا گلک سینوردار کرید مینن و لوماجی پیوستی به پشکری و هفکارین زیده تر هیا که اف هرم زیده تر مازوانیا پروژه این سینمای بکه و همو آلین جواکشیش سوده ور بگرن. Sinema çalışacağız. جیگر سکرتری گشتی در تسوی مریم ازدمی راگهاند که اوک جورا پیشه‌سازی دیاربکرش بو که در فتن جدای این کار پیدا کرنش با جوان دیاربکر پیدا بکن پروژه این جدا دمشینن و دوی پروژه داجی مبستک سرکی زیده کرنا در فتن باجره. Sinema, müzik, tiyatro piri mühime. Seme daima von Vut'te girişimize destek merkezi ma sinema Seme civano ma sinema sektör çibik. Seme daima proje vrasht. Bir diser ma khaftin Seme proje. Ma cihu hemme cihu ma vrasht kadna in case ma Vut'te civano ma hem eğitim don hem atölye vrazen. Sinemaz in sektöre yoteka ma eğer Seme sinema ma khafti. Siba Seme teknoloji mayona başka çivrazen. Temel Almanca ma civane Ahmet'e Diyarbakır'e ve xur gureveyn sinema sektörü yekidin sektör ve xur gure xuvras ve çibik. از او جیماتن مقصدن از حتما باتمانش خونه. سینماگرین کرد جرادگینن کش بر ناسنامه پولیتیک یا باجر دیاربکر پولیتیکا این پاشتاشتن و آستن کرنه تیم بکارانین لوماجی پیوستی به پشکرین مزن هیا و دماکو او پشکری بندانجی ده دیاربکر بکاره به بناونده که سینماگریه. Bütün halkların sinemalarının vicdanıdır, ahlakıdır. Revebri komeliya sinemaya rojlatan navi İlham Bakırcı balekşand ku gelek caran ev nikarin desturakşanna filmi xubistinin u demaku dikşinin jî bi gelek astengara rûbirû dimînin. Kürtçi bervîda vek eborî vek siyasî vek civakî çawa berxwe didin vek hunerî û vek sînemayî jî gerek berxwe bidin. Rexistin buna xwe xurt bikin. Pişkirî dayînê hevdû xwe xurt bikin. Ancak bu ayê dikarin berhem derxinolî. Hadi hazırda jî şu sinemagerên Kürt ku bi wî derfetên biçûk û bin va tedayîyan da dikarin film çêbikin amûrê wan herî mezin ew ku pişkirî didin hevdû bi pişkirî dikarin sînemayê Xurt pêşve bibin hem alî afirandinê de hem jî aliyê nîşandan û parvekirinê de. در هنری کرد اورهان اینجا که برای به سه کورتا فیلم خو خلاطم دستوانیه اونها جی لسر فیلم کی متراژ درش کار دکه جی تینا زمان که کرد شرطین گران دا کار هنری دکن لید و هر تمجی بهیوی بن و هنر خو بدومینن. پیشی سیاب کورتا فیلم کشانده بود دماکو گیانم درجن آلیا طبق و آدم باشران نزه پنجش بره فیلم درش کشانده نزه والا 4-5 ساله امسر دخابتن. اینکی نخواهش میکرد ناوه اینکی آلیا برده پروبلم درکته ما فیلم وکشان انه لمونتاژی هم چرد کن لإستانبوله اوی حیات چند ما از بیم اوی بقده از اوی دارم ناوه فیلم جی هیویه اوی هیوی جی جبونا سینما کردی جی از دبیم هیوی دار به دا باش بیانه از ایرو برا برچیم بیم تزانه برچیم نه اوزانه برچیم نه بشتارن کمخبات سینمای بالکشاندن حتی حال دیاربکر کرتا سینمای لوازما بجی دویژن ها و پیوا کارو خباتن هفپار و هفبش بین کرن دا که دیاربکر ببر ناو نیشان و ناونده که هلبرینا پروژه این سینمای صدق ارن کردستان 24 دیاربکر.